Mukazi nasala wokuwa yakodinga walumba noniye ayetinka wera mutekwa kubona bwendaga nzentu udansonga yabasinga mwalumwa nimwo mukole ebikolobero mweyongera okola mukazi yo mulimo bulungi zena natula era nze butindi mubane n'abasinga yokuba atenga nibwo boli kubalota buka mu 10 kubanze kirasi geni mwabanene baligitya alewulire ivudu mukomba lumbye naisasi owakagoma akatontono katola yompola neze kuwulira mugabo musege nendere biriku aleni tuje yelelelelelelele mama nambula bwongo vayo ngira nkole vayo owe kisirani vayo ngira nkole vayo nambula bwongo vayo ngira iko byako owe kisirani vayo ngira nkole vayo nambula bwongo vayo lwaki osiba mu buliri nga toyenda kola male wazaala obwana obulyoti bwampube bwonabwona bwagayaga bulyoti bwana bwankoko akandi kanala ku buliri akandi kalipama waweza obwana lufuku nimba osiba nangugusiya nanyana kukuumira obwobusekenyemere obwana butambula bandoti buli kunafumu ewaimwe wavaayo oli mulala buti ono balaigumi okidi toyenda kubayira obwenzi tolikoma ate nga olikwitira balina obufumbo waweta akamuna kalyoti bwanduga olikwako wakuna abandi balijja namufako sirimu tituwone bakweta mukontankaira abawala lekawe mya megutulete bwango motegere wokoma omukazi waleta anirira omufiire bwangu lubo nenvuiri difanana ku mutwe otinkoge nkalu kayo omutwala ku sentambo madina omulema buligema ku mutwe bawayonka mbuzi nini mulete entwale ife twenda bakula ojo bayiza abali kwonko bakolere nembaga vayo nambula bwongo vayo owe kisirani vayo nambula bwongo vayo owe kisirani vayo nambula bwongo vayo sabane bini mubanga kwogera buwakazi envuma ayenga nenda mukyuse emizeto obwonkoma tiyinza kulingirira nseera busoga tebula ate nga nviira buyende n'omutesi mwasula meisa ife alamula atya nga tufuuse empiti nga n'abasiiba mu kanisa emizede balikola balokoyika emibiri ayo emitima diri nziro male wasaasira yesu ali kukoma ku ngalo leero bameera kyambuzi edimazeewo isubi omusumba afaako bandiga ati mukube mu aleluya okumbulira engeri oteekwa kubowera nibyo wakolanga onkobera oba walekera okola tikyakunfuula kyadolya naanumisa engoye ayenga nibeeyita gidi oba ali mu lwaigumi ekanisa difuusa ebyambala era titubona ngovu abandi mubinge bagolola ekanisa tulidi nambula bwongo vayo owe kisirani vayo tokisirani vayo nambula bwongo vayo buli mwezi olwentinga emyaka buti 10 lwaki tozimba yaisu byoviira omwokola waweza emyaka 7 olemeire ku ntebe oyenda tulete gulede kusende tobona abakazi mubangana kunowe waimwe tokayala ate nga wali oli kuvaayo oba akola nebaga abembi tulidaluuka ebitwe bwatwabula ogire kukonta ndongo kayiso kayigulwa ovayo nabutupange omufune kafero kazi nambula bwongo vayo we nambula bwongo vayo ngira iwe byakulema owe bwongo vayo ngira ngola mbije owe kisirani vayo ngira iwe byakulema